banyarwanda banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza dukurikirana 5 kuri 5. Ko mubizi tuba tuzanye utuntu n'utundi, nk'uko bamwe mubizi. Tubanze tukongratira Musenyeri Kambanda Antoine wagizwe karidinali, akaba ari nawe wa mbere mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda ugizwe karidinali. Niwe tugiye kuganiraho muri kino kiganiro. Ni ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika no ku Rwanda. Rero tumwifurize kuzagira ibihe byiza mu kazi yatorewe. Reka tugaruke tubagezaho ubuzima bwaranze Musenyeri Antoine Kambanda. Isengesho rizwi nka Angelus ryasomewe ku rubuga rwa Mutagatifu Petero i Roma kuri iki cyumweru saa sita, nibwo Papa Francis yifashishije idirishya ry'ingoro ye yasomye mu ijwi riranguruye amazina y'abepiskopi 13 bagizwe ba karidinali barimo Musenyeri Antoine Kambanda. Musenyeri Kambanda yavuze ko yamaze kumenya iyi nkuru ikomeye. Ati nibyo maze kubyumva birantunguye. Kuri urwo rutonde hariho na Arikepiskopi wa Washington DC Wilton Gregory, umwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugeze kuri urwo rwego. Umushumba wa Diyoseze ya Butare Musenyeri Philippe Rukamba yavuze ko kugira ngo igihugu kigere karidinali biba bigaragaza ko kigize Kiliziya ikuze bikomeye. Wenda yanyuze no mu bibazo byinshi, ariko yagiye ishaka uburyo bwo kubyivanamo. Yakomeje ati icya kabiri, aba karidinali ni abantu baba iruhande rwa Papa, bamugira inama, bamufasha mu bintu byinshi. Ubwo rero kuri twebwe ni icyubahiro gikomeye, ni ikintu gikomeye no kuri we. Yavuze ko ari inkuru idasanzwe kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Yari itegereje imyaka 120 kugira ngo igire karidinali, uhereye ku gihe yegereye mu gihugu. Biteganywa ko Musenyeri Kambanda azakomeza kuyobora Arikidiyoseze ya Kigali kuko aba ari musenyeri nk'abandi, nubwo afite ikindi cyiciro kisumbuye abarizwamo nk'uko na Papa ari musenyeri. Kugira ngo umuntu abe karidinali biri mu bushake bwite bwa Papa, kuko nta tora ribaho, bigakorwa mu busesenguzi bwe, akitoranyiriza abamufasha. Abakaridinali nibo batora ba Papa, bivuze ko buri karidinali aba ari umukandida. Musenyeri Rukamba yakomeje ati ni ikintu cyiza, ni ukuvuga ko ari icyubahiro bahaye icyo gihugu, ni ukuvuga ko aba ari umuntu mukuru ubonetse muri icyo gihugu. Uhura na Papa, uvugana nawe, umugira inama, ni ikintu gikomeye. Aba bakaridinali 13 bashya bazimikwa ku tariki 28 Ugushyingo uyu mwaka. Barimo 9 bafite munsi y'imyaka 80, ari nabo bemerewe kwitabira inama nkuru y'abakaridinali igihe baba bagiye gutora Papa, mu Cyongereza twita conclave. Bakanatora n'abandi 4 bayirengeje, bivuze ko bo bataba bemerewe gutora. Papa Francis yaherukaga gushyiraho ba karidinali ku tariki 5 Ukwakira 2019, ubwo nabwo yashyiragaho 13 barimo 10 bashobora gutora. Kugeza ubu hari ba karidinali 219 barimo 120 bafite imyaka ibemerera gutora. Musenyeri Kambanda ni muntu ki? Musenyeri Kambanda yavutse ku itariki
ya 10 Ugushyingo 1998 avukira muri Arikidiyoseze ya Kigali. Ubu afite imyaka 62. Amashuri abanza yayigiye i Burundi no muri Uganda, amashuri makuru ayakomereza muri Kenya. Yarangije amasomo ya teolojiya mu iseminari nkuru ya Nyakibanda muri diyoseze ya Butare. Mu ruzinduko rwamaze iminsi 2 Papa Yohani Pawulo wa II yagiriye mu Rwanda mu 1990 ku 8 Nzeri nibwo yahaye ubusaseridoti abadiyakoni 31 mu misa yabereye Imbare ni mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga, barimo 25 bo mu Rwanda na 6 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi muri bo ubu ntibakiriho, ariko mu bakiriho harimo 2 babaye abasenyeri. Abo ni Arkiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda n'umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri Musenyeri Harorimana Vincent. Agihabwa ubusaseridoti, Musenyeri Kambanda yatangiriye ubutumwa bwe nk'umwarimu akaba n'ushinzwe amasomo mu iseminari nto ya Ndera i Kigali. Kuva mu 1993 kugeza mu 1999 yagiye gukomereza amasomo muri kaminuza i Roma, akora impamyabushobozi yanditse muri teolojiya. Kuva mu 1999 kugera mu 2005 yabaye umuyobozi wa Caritas ya Arikidiyoseze ya Kigali, aba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Arikidiyoseze ya Kigali. Yabifatanyaga no kwigisha mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, akaba n'umuyobozi wa roho mu iseminari nkuru ya Rutongo. Kuva mu 2005 kugeza mu 2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Kabgayi. Mu 2006 kugeza 2013 yagize umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2013 nibwo Papa Francis yamutoreye kuba umushumba wa diyoseze ya Kibungo. Intego ye ni ut vitam habeni, bivuze ngo bagire ubuzima. Mu Ugushyingo 2018 nibwo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yemereye Musenyeri Tade Ntihinyurwa wayoboraga Arikidiyoseze ya Kigali kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, amusimbuza Musenyeri Kambanda Antoine wanayoboraga diyoseze ya Kibungo. Nk'uko mwabyumvishije, iki ni ikiganiro tugize tureba ubuyobozi bwa Musenyeri Antoine Kambanda. Bigaragara ko mu maraso ye harimo ubuyobozi, kuko twumvisha ahantu yagiye ayobora, kandi no mu bantu bayobora neza pe. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Wowe mushyashya ndagushishikariza gukanda subscribe mu magambo atukura, ukazajya ukurikirana ibiganiro byacu 5/5. Niba wanakunze video yacu ugakanda kuri like, ukanadusigira igitekerezo. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Abakunzi ba Kiliziya Gatolika, abakirisitu, namwe bayoboke, mukomeze kugira ibihe byiza. Dukumbura Musenyeri Antoine Kambanda.